niliklar at BP, pinya birta ang tonpen arjuik tham. Kedamtang arkoi ni phai pli arni anarlo por phai simalom dio pani MSC constituency ke parlo angkang vomulangso sardo ka inti ke pathualong BJP mass joining amai ke paman pon lason si mai ki chari pon BJP is Karbi Anglong district amai phu Roland Killing mai ki pha alam the lapen aluhi ki pachini pon laichan ingleng lapen ari sangho sarpo aman pen kachitong dun KACCM Dr. Tuliram Longhang man peng aluhi kachitong dun along TM Madhuram Lekhe pen chenglok ke thekiding atum chetong dun si mass joining amai along RDPD MP Amar Singh ki solam theke jai pon ke kedamtang parliament along hemprek nang pinangjipu private bill papon lapen nilimet tha kam ke chiklem pon nang litum niliphan ongdung award puta radatum nang ki pahai ponapot kurwang thu bajer KACCM Dr. Tuliram Longhang hin pen radatum upon rong kera kardom lapen sengkan kimia kardom pajer ponsi radatum pen RD dok plong alam theke jai pon ke monsam ki dopen si Karbi Anglong ching thurdunji lapen hemprek ta longji hemprek ta BJP song pen si wan vekchi puta radatum upon pachini आगे जो हिंदी की पीपीएम में है पुनो रेशन कार्ड पुनो साकी जो गलंगिया भाग लापेन के आसमान भारत कार्ड पुनो से कचिलांगिया भाग निकली सिकन लाख हो केंचेंग लो जरा sayang deng pesel her dokumen kira pulah sayang deng dah kopen siklan di sorkar siklan di konsumsi pidi lapen ke atu ya hoy dong si cerai nang di pusita lata government siklan di sorkar siklan di konsil siklan di lapian ke handbrake ati include pen kaca so hola so handbrake picun di pulita parliament government si picun di MP kahai akan membaca kuasa dan dijelok itu kata benar umur tinggi so kahai kan alami seke jaket kaca dia boleh tumninga klok dan dijaga sedang gambar asal biongnya asal lasing inki prokaste rang lapen ari sangho tum ki japon pen BJP songalong bang pharokre phoso se rat mass joining amai ki paman ponalong chipau tu কংগ্ৰেছ আৰু এছএছচি দলৰ পৰা ত্যাগ কৰি আমাৰ দলত স্যার আজি কেইবাটা কাৰ্যসূচীত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিছিল কি কাৰ্যসূচী আমাৰ দুৰ্গামূলা ষ্টেচু মানে প্ৰতিমূৰ্তি এইটো আধাৰে স্থাপন কৰা হৈছে আজি 2 সপ্তাহ আগতে মই বিয়পন সমষ্টি আহিছিলোঁ এতিয়া মই গোৰ্খাসকলে এইটো দাবী মতে মই সেই আধাৰ স্থাপন কৰা হৈছে আৰু লগতে গেট আমাৰ ষ্টেডিয়ামৰ ইণ্টাৰন গেটৰ সেইটো আমি আজি আধাৰ স্থাপন কৰা হৈছে লগতে আমাৰ নামঘৰ এই নামঘৰৰ নিউজ ৰিপৰ্ট KATV নিউজ Karbi khai ron barim kirim chorkli jobi jo jutang hakwang thun pen nang ki klem bom ki wang bom ki bachun bom rong ke rani Karbi Anglong Autonomous Council pen ki pathik rong ke rani hawarang kang pi pen ke talon duna son thotsi hamren rosopi angkang along ta attok anu along ki do aron barim kirim arong do an alir alon ga chipi pen rong ke arkli dun pen arnam hirjumi chuhang rinti Lason sipini hamren umrinti rong barim long sing timong arong along MLA Rup Singh Teron MSC Head Singh Rongphar Socheng VDC Chairman Joy Singkro BJP spokesperson Richardson Hanse pen Chenglok Man Pengedo Ward Commissioner do Anchito Dunsi Pini umrinti long sing timong arong apan ki panong Assam Darshan scheme pen ki kimpon rong care set impupon Lason thotsi ujandong kalong rong care set open stage lapen klim somar mate pre primary etumaphan logi thana sai hem impupon halapu lakhain koi vothalangso STLA constituency MLA Rup Singh Teron lapen alangli chor basa pitimung pi atum pen kedam tang kilik do analong vote nang ki pidun pen nang ki pahai dun verajok ningkang sampen ujandong ka sarthi
Hemari Teron lapen Adon Mekar Don Plik Kebra Trokapin So lapen Arluso Tumapan Karbia Choi Karbi Poho Jamborong Pipa Jepon Lasong se harapu soarlo ni Marlia Tumapan ta peko khai hui pepon si Kevangji MLA ke lik ki bialong jong si MLA ticket BJP party high command tumpen nang ingwa pen nang pipon tu polote kachirap chuji aphan pini mayalong pen chuni ripon Berarti begini loh ke rangkaian kapian ni loh karena mana ni loh masih dak bang ke taham relo talong sing timung arong abang ke carong kerelo pakai so karpen ki pon asam dosol sing pen dasa rong kara hamren puji pulo kan di temu ke asam dan tim asam dosol dan ki ketang loh masih ini dadak atau hem ketang kan sudah bukan lebih suy rong tersebut dan dak lo dak ke tim tim itu carong seperti itu tidak hem ini kupon lo ini pen pakai nasi hemat ke pakai alang cuma saya pondok dan karbiang long angkang dasar si alutin tak lem pondok kasih non pakai hotel ke amri lapan rongkang eli itu kasih cuni abak ko baru ini raf mungkoi amri lapan rongkang amri kumpulnya raf mungkoi lapan rongkang dasar dan tak cuni langit di tengah tangkal lapan nonta kanang le tuel lo tak kumpulnya tangkap kipi ceng kono lake rongker de tapukali Sarkar ki misen along Hawra rat kachirap kachitu duna joksi ake rap long pondo puta mayalong MLA Rup Singh Teron pen than pakla halapu so cheng MSC head sing rong par pen stami BJP along eklai vet ke do pen ki wangji lang arni ansu se sarkar pen ekipi ason kachu deng dunji phan than pon nonamat sarkar pen Hawra rat phan orunadoi pen Thang achiklu Surikrener kep ki pizia phan sarkar ke chari Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen pangdak pontang lo. Ake joya hemso ki pi sang sini ingti la pen dali ki pi pon non babu soni sitami pinso graduate ki ona tuma phan ake rap pi poputa lakhap li socheng MSc pen ki thurdun KAC MSc head sing rong par pen kachitong rat do ana phan than paklar si BJP along kedo thip je phan kachuni ri pedo tarik ho rongkera milo masih pini ani daily tunggu cetong MDC MLA lepen atau si chairman atau pen barat atau bank cetong alang tu bangke isi kupai kimia solo rongker clear ni masih alang itu rong so kan nang kacing hon pakai jinsu aja ni si rongker seda long so kalata bagi ani so sul kiar lo parbangke penang na pen timpo lalu lepas aku ICDS long smart catcher hal kitun ke dan kicu adim ta pini impu pon lo dan selang litum pulo dia lebang sarong ke ICDS along bangke nang litum kang me celangon janon akan smart an su community kimia fan salang litum pu digang lo apa sini di alang lipan minyak long pencuru lapen alang li non prank kustame alang li klaim kedam samila so penyong si alang li klaim pon dam pon lapen rat fan kija pon tamisen lapen alang li mana non ke bangi kustame alang li ke geding uji fan alang li awar sai do di sini li bangke ni ke pon lapen utot ni ke pon pinikat di pon ji ason mana fan kili ben kedang lok long pi long pat pen kedang lok sedip sijok langhi la aroya jeng lapen rong long pen kedang lok pinikat di kustame mi pon edi tu sini ke pon Hamren pen Chandra Singh Ronghang report KATV News. West Karbi Anglong District arlo preexam adim arkoya chiklo ni phai phor ni Bharatiya Janata Party West Karbi Anglong District Committee abitung pen MLA election aparman wall painting asai kedeng pon Assam angkang pi preexam LAC arlo BJP atung wall painting amen en pon pen non MLA election apan BJP lan susi Assam District arlo kipache thang pon ji apan BJP slogan patok pon lo
Lasong taksi BJP WKDC bitung atum sitami President Rodip Rong hang pen patir piponsi MLA election of Harman Rong khang LAC lapen Amri LAC aro wall painting aside deng ponsi BJP slogan tokpo lapen la solong West Karbi Anglong district arlo constituency sirke parlo BJP slogan tokpon labang so wall painting aside long ada porpai krisi pen President Rodip Rong hang pensi tumpreng hitya long ingku kon pensi BJP slogan tokpon West Karbi Anglong district arlo arko ejekluni phai phoarni BJP WKDC tumpen rong khang LAC long long ni lapen Amri LAC long long cricket homatum sai dengpon lapen BJP WKDC bitung tumpen West Karbi Anglong district arlo prexam adim lapen atokano adim antame wall painting asai dengpon pen BJP banner asin tokpon edji pusi President Rodip Rong hangpen than pachini pon labang so wall painting asai gedeng ponolong BJP WKDC President Rodip Ronghang, General Secretary Mohan Sharma, ex-MEC Chandra Bahadur Chetri, Office Secretary Darwell Sangma, Media Convener Bimal Pradhan, Social Media Convener Urno Ronghang, VP Dityalal Hasnu Lapen Prek Kaprek Bangpu Atum Chetong Dunsi, Jaimek Missen Me Etpen Pachunpon. Circular Pensi, Itum Bangadak, Bharatiya Janata Party, Aso symbol, lotus symbol, la bangitung piniwal painting, claim la kechenglo, la so claim athe bangke pini Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma himpen, la pen. Itum Bharatiya Janata Party, State President Dilip Soikia, alang itum bahini ahin pen, pini la so wall painting pen bangsi non 2026 MLA election of Han bangke pini pen bangke. Election laso aprosar bangke pini pen ke cenglo tachnitum la West Karbi Anglong district angkang arlo LAC ini 111 Rongkhang LAC lapen 112 Amri LAC along setami itum longni adim setami itum laso wall painting bangke tum di konlo itum da Rongkhang LAC long bangke longni adim anchot atema pini penan adim bangke rongker laso Karbi rongker kedoko ka joine penan tum bangke laso rongker long kedoko ka joine si Dangnang dunune delo la silpi. Borthol Pen Priyanka Balmiki KATV News. Pinya Birta Kilan Sikang Tonlo, Domi Thakmi Kardom.